Welcome my channel. New episode. Manang Biyana! Ay na, kamaudyanan na, nakalpas mo't laangan iti sekundarya dagiti singin nga anak talakay. On nga rod bakit? Nagbitel daw niya. Kaano la idi ubing dagiti anak ta? Ita, balasang kan barudan. Wan nga rod, ay talaga bumakit kan lumakay tamutan ador. Ubing tapay mo't bakit si kamat? Kapigpigsaan tapay lang. Manulat taon ta, nasurok la 40. Ay na, sumalog mo't tipigsatan lakay. Di ka kadiagin uubing, taadon ti pakadlawan ako mapsutan. Nang ronakan ka, adon ti pagilasinak asumalugon ti pigsam. Saan mo't Basta siya, ubing pay triknak. Tirik namlaang ngam tabagim, sumalog ti pigsanan. Saan man aday ta pigpigsa ti pagsaritaan ta? Di pa nag-iskwelan to dagiti anak ta ti pagsaritaan ta. No sa di no ti pag-iskwelaan tan tao. Kat kapilitan nga ijay syudad taawan mo't kolehiyo dito Kaya't kung agbalin to nga engineer ni Dino. Kat nimot di na, kaya't kung agbalin mo't nga nurse. Bayanta nga isuda ti agpili iti kursuda. Saan adata ti agpili? Taamangan nudida kayat dagita a kurso kat marigatan da. Pilar, awan na ibagbagada kan ka, no anyat kayat da kurso? Awan mo't, kasarita tanto ida tadamagan ta lakay. Umadanin ti pa nag-i-enroll, Dino. Sa Dino ti kayat yung apag-iskwilaan, kanaan niya a kurso ti alain yun to. No siya, Jaco na ag-eskwela, tatang. Anya? Oray siyak, tatang. Jakmat ang iskwelan. Agtrabaho ak laangan. Total, 18 kumatan. Ay, saan man atila ibagbagayo? Di kay ag-eskwela kahit anyalat biyag yun, no di kay makaadal. Di kay kadi agpampanunot. Tatang. Pilar, tulungan nak man mo't nga gungay. Ungtam dagit anak mo, tap na ag-eskwela da. Dino, ag-eskwela kayo. Ta ikarigatan mi ti agtrabaho para iti panagadalyo. Di mi kayat maitulad kayo kada kami kinitatangyo, asaan nakalpas iti panagadal na. Narigat ti awan nagadalan na anak ko. Basta siyak, sa anak pa ready ang eskwela. Aginanaak pa nanang, tatang. Uri siya, agtrabaho akpay. Kaya't kayo pa atulungan ng agtrabaho, nanang, tatang. Basta ag-eskwela kayo. Sayang titawan. Gundawayan nyo kit ag-eskwela. Tanapigsa kami pa iti inayong agtrabaho. Uray nangina ti mabayadan. Kabailan mi nga iremedyo dayta. Timportante, makaadal kayo. Ni Dino langan at ag-eskwela. Si kakit di adina. Sikan at lalaki ka. Sikan to timang biyag iti pamilyam. Napipiyakan niyak ta babayak. Biyagan nak to ti pakiasawaak. Panunutan nyo kit din na niya ti alayan nyo a kurso. Takuyugan da kayon to ni nanang yo ama pa nag-enroll. San atakayat yo ti masursurot? Welcome to Jenna Almoida Drama. Ne, anya dagita ginatgatang mo, ador. Kagawaan da kita anak ta nag-eskwela Payong, bag, notebook, kanda dumapan. Gimatang kan kat di tapay mo't na ay ayo ida nga agiskwela. Ay, basta data ti masurot pila. Sa nagaputa yung bagada kat isuda mo't ti matungtungpal. Ungtam mo't ngamin ida tapno agbutan da. Siyak mo't lang ngamin ti mangungungat kadakwada. Ay nalakay, saan amaala iti inuungot dayta. Nang runa kat saanan nga ubing dagiti anak ta. Kasarita ta ida iti nasayaat saan apuro ungot. Makapasuron mo't ngamin. Natangken ti ulo da. Kat di ta mabalin apilitan ida no talaga adida kayat ta agiskwela. Sana mabalindet ako nakmoy. Agiskwela da no kunak, agiskwela da. Nanang, tulungan da kami man ang mga yaayo kadagiti singin nga po kayo. Tapno agiskwela da. Nay, apay adida kayat ag-eskwela ngay. Ay, jakam mo kadagiti nga po kayo. Ay, apay ngay. Uray may sala kumatag-eskwela kadakwada. Agtrabaho ka no, ti kayat da. Masadutdan sa nga agiskwela, nanang. Malata ka sa ritak to idainton malam. Barang makapanak ijay balayo, anak ko. Ay, V-friend, isarek nakman iti pagtrab-trabahwam ka sales lady. Anya,
apay? Di ka ag-eskwela, aya? Saanan? Kaya't kunti ang trabaho. Pilpilitan da kami dagiti dadakkel mi nga giskwela ngam di mi kayat. Pati di kabsat ko masadot metten. Anya? Ay sus, sayangin nyo ti gundaway yo. Ay, no syakti si ka, ag-eskwela ah. Kaya't kula unay ti maka-eskwela. Ngam talaga nga awan mabalin mi. Tanagado kami nga agkakabsat. No agsardengak met nga agtrabaho, awan katulungan dananang kantatang ko amang good. Ag-eskwela ka kitdi. Masadutak nga rodan. Ang trabaho ti kayat ko, Ivy. Iso nga isaraknak ko ma. Ala ah, sige ta kasaritak to ti boss mi, friend. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Apaya diyo kaya tag-eskwela di no. Di na. Addan pagtrabahak, Lola. Agtrabahak langan. Sumra ka kaswaiter iti main sa restaurant. Sumrakak mo ta sales lady, Lola. Ay sos, adal, teununan yaw. Maudi dagita trabaho. Disidido mo dagiti dadakkel amang padal kada kayaw. Amoyo mat no kasano ti kinagagetda. Nagagetdang agmula. Agisursor iti lako da. Sa makipurdiya da pay. Diyak kaya tamarigatan dananang kantatang, Lola. Isahuston ti eskwela. Oray siyak, Lola. Masya na kadakwada. Iso at tumulong ak ngagtrabaho. Tapno at damay tulong ko amay gatang iti kanin me. Sayon to panunutan dayta, inton makalpas kayo ni ti panagadalyaw. Tikit di pang pangrunayaw kat ti panagadalyaw. Apay diyo kaya tagbalin a profesional daw. May metag trabaho ng tag eskwela, Lola. Ador, balikid ka la, balikid. Ala titurog ko kat. Ay, aburido ang rod bakit. Panagsisirrik ton. Ngam di pa ila naka-enroll dagit anak ta. Makasangit ka masuron bakit. Sikog mo pa ilay da iti. Nangaton tarapahap ko para kadakwada. Nurse kan doktor tarapahap ko pagbananda. Ngam apay itakas jayda. Uri nang ina na kita kurso. Maikarigatak ti umutang. Tapno at dala pag-eskwela na. Ala, ang lukuyon talat taida nga ag-eskwela. Patsik ama ay ayo dan tumulaeng lakay. Saan ta nakaturpos iti kuleo? Sa maitulad na gitanak ta? Anyala biyag tayo ngay. Nagkasang bakit? Di ka unay agladladin. Tapno di ka ma-stress. Ay wunta ida intun bigat ta again roldan. Yak makaturong agpampanunot, Pilar. Anya nga ta ti pamayan ta aya kadakwada. Tapno mapilitan ta ag-eskwela. Ikaksaydan iti pagnakmanda. Ne, agtanang ka. Ang mga numalaw anam ida. May mayat matlaang no nasaya at tipan nakisarita takadakwada lakay. Ang adan na panunot kong aramidan ta. No talaga di da kaya tagtulong ag-eskwela bakit? Anya dayta. Data tag-eskwela. Anya, ay sus, bakit kan lakaytan? Ag-eskwela tapay laang. Agkuleyo ta? Oray vocational laang bakit? Anya? Maudin asaludsod ko da ito'y kada kayo. Dino. Ag-eskwela kayo, ano saan? Saan, tatang? Nukas ta nga rod, agtrabaho kayo, no diyo kayo tag-eskwela. Awan te agsadot-sadot dito balay. Wen, tatang? Addan na stra ka katrabaho, tatang. Mangrugi ako nintun bigat. Uray siyak, tatang. Alang nga rod, tangay diyo kayo tag-eskwela. Da kayo tagtrabaho. Tada kami tag-eskwela iti inayo. Ag-eskwela kayo, tatang? Wen! Iso atarimaan ninyo tagtrabaho Itadyo ti sweldoyo kada kami. Tapagbayad mi iti pagadalan. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Anya? Ag-eskwela da Pilar ganador ko nang bakit? Wen, di mat ka no nga mi nag-eskwela dagiti anak da. Isodan at ag-eskwela. Bakitan kan laklakayan dan. Ag-eskwela da pa lang.
Tawa mo binakatan kanlin na kaya ni ti eskwela. Vocational ka no ti eskwela anda. Ag eskwela nga agdait ni Pilar. Kat ni matador agadal iti kinamekanikaw. Anya, kat mabalin no vocational, tamabiit lang dayta. Bulan lang ti urayan, makalpasdan. Wan nuwapay mo't nga minakasjay dagijay nga po ko ta. Nagpadaan dalaki di maten ti masadot nga giskwilan. Pilar, bakit? Darasam mapantan. Mala daw ta ni Jeskwilaan. Woy, numayon. Insaganak lajay badon ta. Dino. Diyo pa intad ti kwarta abalon may. Adtoy tatang. Si Kangay Dino, ayan mati itod mo kada kami. At to'y nanang. Kasta, igaid yu tagtrabaho, tapno adda itad yu abalon mi iti inaldaw. Ken igatang iti kanan tayo. Nay, saan kami makatagad? Tagis eskwela kami gat nga road. Tatang. Kanwan gayam, dandanin ti Judith ti bil tayo iti silaw. Ingkay to bayadanan, ngam no diyo masango, siya kun ti mapanmang bayad intun awan klasek, basta ikandak iti pagbayad ko. Sikapay lang timang bayad iti bill, di na. Ape asyak laang ngay. Duwata Paggudwaan ta dino. Anda kwartam dita Ivy. Pautangan nakman. Anya, kasusweldo tayo la idikalman. Awan kwartamon. Intad ko nga minti sweldo kadag iti nadakil ko. Tapaggatang iti bagas kan si daan. Kan allowance da iti pagadalan da. Hay, ita, marik namon tirigat ti adda responsibilidad na, di na. Uwin nga rod Ivy. Nagrigat mo't gayam. Uray ko man dudakil ti sweldo. Saan mo't? Narigat ti awan nagadalan na, di na. Kitaan na. Ano saklatan ti kasto at trabaho. Nabayagan nga agse-sales lady Ngamjak pa'y bimak nang. Umanay la apaggatang iti kanan mi ti matmat gada. No adala ko mapagadal ko kat agadalak. Iso ada kayo. Habang adda pag-eskwela yo, alakit di. Ag-eskwela kayo di na. Kaslawan mo't ngamin interest ko nga ag-eskwelan. Panunutom tirigat ti panagbiag. Tapno mapilitan ka nga ag-eskwela. Pautangan nakman nga rod Ivy. Sige, mabiit laang taalaag ti bag ko. Ngam niya, di ka pautangan iti dakkel Tamo mo ti sitwasyon ko. Siyak ti breadwinner iti pamilya mi, di na. Wen, di ka madanagan. Pang-allowance ko laang ti utangag, friend. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagsweldo kan di no. Inton bigat pa'y nanang. Si Kangay di na. Inton maminsan abigat pa'y siguro, nanang. Kasapulak nga minti ado atela para iji pagadalan. Adda project mi anaskan nga isubmit mi. No agsweldo kayo, iti jo adagos kanya ka, tane. Uray ni tatang yung adda kanugatangan na para iji eskwelaan da. Dino, awanan paglutuan, naibusan. Bangtad ka iti paggatang, tayo naggumatang. Ikam ni tatang iti paggatang iti paglutuan, Dino. Kat si Kangay, aggudwata Inutang ko la tinabati a kwarta kon. Pang-allowance ko dayjay. Kat uray siyak mat. Manula dyan na bati ang kwarta ki walet kon. Ay, di yo pagrikyaran day takas tati kayat yo. Saan aya? Ano sanda kami asuportaran, tada kayo tagtrab-trabaho. Nanang. Ala, mangirwar kayon iti kwartayo, tani. Awan paglutuan tayo iti kanan tayo, no di tayo gumatang. Umadanin ti panaglepas yu ti vocational nga dadalan nyo, nanang. Tatang, awan mat siguron ti paggastusan mi kan ni Dino. At dapay kayat kung adalan iti vocational. Uray siya, agadalak pa iti panagluto, tapnudwa ti pagsapulak no. Agdait ka nagluto. Anya? Kanagabang kami, tamarigatan kaming ag-commute. Bayadan yun to ti abang mi Wan, di na. Iso ano agsweldo kayo kinidino. Iti jo adagos kada kami. Tapag-advance mi iti boarding house mi. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dino, agsardeng ako nga agtrabaho.
Iso asikan ti mang suporta kan ananang kantatang iti panagadalda. Anya? Apay nga agsardeng ka. Aginrola kun, tagtuloyak nga agiskwela. Narigat mo't gayam tagbali na provider iti pamilya. Nang runa no basit ti sweldo. Uray kumaano dakkel ti sweldo tayo slaang. Oray siya nga rod. Mariknak mo dahi ta di na. Sa pampanunutak mo tagtuloy ng eskwela. May mayat sama tag-eskwela. Nga magtrabaho abasit mo ti sweldo. Kasano aginroll ka mat? Ngam, kasanunda na ng kantatang. Kat kunadamot nga aginroll damanan iti sa Bali a vocational course. Kasarita tanto idaan, Dino. Nanang, tatang, mabalin mi kadipay tag-eskwela ken ni Dino. Ha? Ne, itaman pa'y anapanunot yu dayta. Marigatan kami ngaminin nga agtrabaho, nanang. Nagbasit mo ti sweldo. Ador, anyat makunam. No kaya't yumanan tag-eskwela. Saan kami nga rudan nga ginroll ken ni nanang yo? Basta ikari yung agadal kayo anaimbag. Uwan, tatang. Promise, tatang. Tarimaanak ti panagadal ko. Alang nga rod, agaplaya kadagos iti trabaho kas mekaniko. Tapno maipakat kon ti inadal ko. Ken siyempre, adda pangalaak iti pagadal yo. Uray siya. Adday bagbaga jay kumarek apag trabahuan ijay iling agdait. Innak agaplay, tapno maipakat kumiten ti inadal ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta ti trabaho mitag malambakay? Mayat matlakay. Medyo makabanog laeng. Ngam gagangay na siguro tadamdamok pa'y laeng. Oray siya nga rod. Nabanugak. Tado ti customary dya shop. Nagsweldo kan. Uwan, siga nga. Nagsweldo akmutin apag iso. Agbayadan iti tuition fee dagiti anak na. Addan pagbayad da iti eskwelaan da. Naimpaglaki din ta nag-eskwela ta niya. Addan permanente pagsulduan ta. Saanan akas ide, ano sa dinula ditan ti pagdisdiskitaran ta iti kwarta. Wen nga rod Ken naimbag ta nakapanunot metla ang dagiti anak ta nga agiskwela. Wen nga rod bakit? Sabay ko ma, ta makalpas da iti panagadal da. Sabay ko ma, ta di da maumang agadal aging ga makaturpos da. Makatawan la torayanan, makaturpusan dagiti anak yaw, Pilar. Wen nga rod nanang. Mayat mo ti trabaho. Tabukod mo pagdaitan ti pagdadaitam mo. Addan pagdaitam dito balayaw. Wen nanang. Pina-extensyonan mi iti pagdaitak tapno nawaya. Ay mayat kanimot ador nga asawam. Adamot ten bukod na asyap. Wen nanang. Ngam kasapulan na latta ti kadwa. Iso anangala iti kadwa na. Sana balin tinapatag permanenten ti panggadan nyo adwa. Sana nakasidi at tila sirserkan nyo at trabaho. Tapno adala pagswelduan nyo. Wen nga rod nanang. Ngamno sana nagsardeng nagiti anak nyo nag-eskwela. Nagadal kayo nga tayo ti vocational. Ha? Iso ano maminsan nadama pagsayaatan ti panagsardeng da. Tanapilitan kayo nangalay ti vocational course. Pampanunutek met nga roday tananang. Naiturturong met nga taa. Wan Pilar, napadas dagiti anak yu ti rigat ti awan nagadalan na. Iso nagpursigida ang agiskwela manay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ay na, kamodyanan na. Nakaturpos kayo, Dino. Kablaawan da kayo, anak ko. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay na, makasangit ak itinalaos aragsak ko, Ay na. anak ko. Kasla kaano la idipilpilitin da kayo nga agiskwela. Ita, nakalpas kayo. Wan nga rod nanang, tatang. Laing paglakid din ta napadas mi tirigat. Isa nagpursigi kami ang nag-eskwela. Ket na danton trabaho, saan kayo nagpuyat iti trabaho yun, nanang? Wen nanang, liklikan yung tagpuyat tapno saan kayo nga agsakit.
Kanuray da kayo tatang. Di kay agov overtime man. Tapno sana maparigat ti magiyong agtrabaho. Mala. Da kayo ti makaam anak ko. Uray dan trabaho dagiti anak mi, intuloy mi latama ti nagtrabaho iti asawak. Tasayang mat ti matgadan mi, kaya napigsa kami pay mat. Isagundawayan mi tagtrabaho aginggat kabaalan mi. Agingga nagpamilya matan dagiti anak mi kat uray dan pamilyada sa andamat ngagsarday amang tultulong kada kami adadakkalda. Alakastan, tugayim mo, Pilar. Alaga gayan, di kan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama at gayam yun, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.